U sredu se navršava tačno 26 godina od kako je počela akcija Oluja u kojoj je iz Hrvatske za nekoliko dana proterano više od 200.000 Srba, skoro 2.000 je ubijeno. Stotine se i dalje vode kao nestali. Svake godine Oluju u Hrvatskoj slave, a van nje Srbi odaju počast žrtvama. O vojnoj akciji Oluja razgovaram danas sa Savom Štrpcem, predsjednikom Veritasa. Gospodine Štrbac, dobar dan, dobrodošli u Pulsu. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, u Hrvatskoj se već godinama ovaj dan, važan dan za srpski narod i ono stradanje koje se dogodilo pre evo tačno već 26 godina slavi. Kod nas je potpuno drugačije. Hajmo sada da podsjetimo gledalce šta se tačno dogodilo tog 4. avgusta 1995. godine. Da, toga dana su krenuli na Republiku Srpsku Krajinu, bolje rečeno na jednu oblast koja je bila sastavni dio Republike Srpske Krajine, koja se i sama zove Krajina, to su Banija, Lika, Sjeverna Dalmacija i Kordun. Krenuli su Hrvati, to je hrvatska vojska, pripadnici HVO-a, to su isto vojska iz Herceg Bosne. Imali su podršku direktnu NATO-a, saglasnost Sjedinjenih Američkih Država, a priključili su im se onda i pripadnici 5. muslimanskog korpusa iz takozvanog bihaćkog džepa. I primijetio sam da je ova cifra koliko je bilo u prvom ešalonu drastično odstupa od prave cifre. Ja sam to jutros javio kad sam vidio najavu u Kuriru da to isprave. Rekli su mi da će ispraviti. I koja je to cifra? Pa to je 138.500, a ne 8.500 kao što je to. Ja sam jučer razgovarao s novinarom ili novinarkom i ona kaže da je isto shvatila da je napisala tu brojku, jer mala je brojka, 8.500 ljudi, to ne bi nas pomjerili ni, ne znam, iz najmanjeg mjesta u Krajini. Ipak je to bila sila 138.500 u prvom ešalonu. A 200.000 ih je bilo zajedno, prvi i drugi ešalon. Ovaj drugi je dio, to su bile domobranske jedinice, a u prvom ešalonu su išle gardijske brigade. Mogu ja i ponoviti, ovdje sam gostovao prije neki dan, pa sam rekao da Hrvati, bez obzira na pomoć HVO-a i 5. muslimanskog korpusa, ne bi ni započeli tu akciju da nisu imali saglasnost Amerike, tadašnje najveće i jedine velesile svjetske, dežurnog policajca svjetskog, kako smo ih zvali, jeli? A da su imali njihovu direktnu podršku i da su dobili zeleno svjetlo. To je prošle godine na jednom webinaru na kojem sam i ja učestvovao objelodanio tadašnji američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith, kad je on rekao da i direktno kao američki ambasador koji je bio u Zagrebu u Hrvatskoj ambasador od 1993. do 1998. Imao sam prilike i da ga upoznam nekoliko puta u toku rata. Šta mi je on rekao? On je rekao da su Srbi iz Krajine žrtvovani zarad muslimana u bihaćkom džepu iz 3 razloga. Prvi razlog je bio odbijanje plana za 4. To mi je bilo shvatljivo jer sam i ja bio prisutan kad smo odbili da primimo u ruke plan za 4 kojeg nam je on donio na čelu sa grupom ambasadora. Drugi razlog jeste Srebrenica koja se desila prije, ona je bila 11. jula, dakle prije 20 dana nego što će doći do Oluje. I tad je meni to bilo iznenađenje, kakve mi veze imamo sad sa Srebrenicom, daleko je Srebrenica od Krajine, od Knina, od Korenice, od Gline, Petrinje. A onda je on rekao da su on i Tuđman u Zagrebu procijenili da će Srbi napasti i zaštićenu zonu Bihaćki džep, Srbi iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića i da će biti 4 puta više žrtava nego u Srebrenici. I onda su oni dali, dakle on ispred Amerike, naravno uz saglasnost svoje administracije,
Tuđmanu i njegovom ministru odbrane Gojku Šušku da mogu krenuti akcijom koju su dugo pripremali. Čak su im i Amerikanci, američki penzionisani oficiri i napravili planove za Oluju. Nije slučajno nazvana Oluja. To je po pustinskoj Oluji, to su isti oficiri. Generali napravili taj plan kao i za pustinsku Oluju, 89. dole Kuvajt. Po istoj to metodologiji ili vojnoj strategiji napravljena ti planovi, tako je izvedena. Dakle, oni su nas, i to on i da trepne, direktno, on je bio kako bih rekao, ovim televizijskim linkom se javio iz Amerike i rekao je još, mi smo znali da će doći do egzodusa. Jedino što nismo predvidjeli to su klanje, ubijanje ovih civila, starica, staraca, djece koji su ostali dole, i da će biti devastirana, opustošena krajina, sva ta imovina bez razloga, znate. Ali kaže, nije čak ni to što vam se desilo nije etničko čišćenje, što vrlo dobro on zna da je preko 220.000 u Oluji prognano, izgnano. On je čak bio na čelu kolone i danas se vrte snimke gdje je on sačekao kolonu izbjeglica iz Korduna i gdje su, kad su prolazili kroz Sisak te kolone i kad su ih napadali kamenjem, se bacali sa strane, onda je on sjeo na jedan traktor, na izbjeglički traktor i maše tamo onim vojnicima, ne bacajte se, dijelite im hlebove, i onda su počeli da im dijele hlebove, bar pred kamerama. Ja sam ga često i ranije prozivao, pa dobro, ti si predstavljaš velesilu jedinu tada u svijetu, što ne okreni te traktore nazad kućama njihovim, nego si ih ispratio skroz do granice sa Srbijom. I koliko ljudi ispraćeno, kao što kažete? Veritasova procjena, Veritasove analize govore oko nešto više od 220.000. U javnosti se čuju razne cifre, najčešće se spominje ova od 250. Pa kad ja pitam novinare s kojima danas razgovaram i kažem im 220, oni sutra objave 250. I onda kaže, pa znate, ali mi pribrajamo i one koji su poslije Oluje isto tako bili prognani ili pobjegli sa područja tadašnje Republike Srpske, to je bio Drvar, Grahovo i Drvar, uglavnom Drvar, pa kad se to sve zbroji, onda se... Bude oko 250. Pa neki zbrajaju, bude 250, pa onda dođu do 2300 žrtava, jer onda pribrajaju i te druge akcije koje su se... Tačno, pa ta brojka koju ste pročitali, to je brojka koju sam ja jučer dao novinarima Kurira, to je trenutno 1877. Ti brojevi, gospodine Štrbac, menjaju iz godine i godinu. I zašto se menjaju? Šta je razlog? Mi smo ove godine dodali još 5 u odnosu na prošlu godinu. Znate, i bit će još. Ja bih volio da ne bude više nijedan, ali bit će. Zato što i nije se to desilo u jednom danu. Mi smo bili u tom totalnom haosu. Pala je država, pao je cijeli sistem. Ljudi su ubijani. Mi smo to napisali, popisali žrtve sve do 98. I poslije 98. su ubijani ljudi, oni povratnici, oni koji su ostali. Sad, pošto su ti ljudi ubijani bez svjedoka, nije ima ko da javi, da ih prijavi. I onda, poslije ovoliko godina, nađete nekoga ko će to reći. Evo, da vam kažem da je prošle nedelje pravosnažno osuđen jedan pripadnik hrvatske vojske, inače po nacionalnosti Srbin, koji je osuđen da je ubio tročlanu porodicu Sovilj u jednom selu Ličkom Kijani. Majku i 2 odrasle djece. Majku je spalio jer ona nije mogla da bježi, ubio pa spalio, a ovo su 2 potrčali pa ih je ubio iz puške automatske. A on je, taj ubica, Kričković, Rajko se zove, on je, njegov otac i djed su iz tog sela. I on je provodio i zimske i ljetne ferije, inače živio u Zagrebu, dolazio je u to selo. On je vrlo dobro zna, komšija prvi od ovih koje je pobio. Možda je pobio, mnogi ovi ljudi iz tog sela vjeruju da je tad pobijeno 14 ljudi ukupno u tom selu. Pobijeni su svi koji su ostali.
Svi starci. Ali je osuđen za ovo troje. A znate ko je svjedok? Jedini dokaz da je on to uradio jeste njegov najbolji drug. To je opet jedan, kako bi ga nazvao, jedan mješanac koji opet ima srpske korijene. Njih dvojica su se uortačili pa su ubijali i pljačkali tu srpsku imovinu. Pa kad su se posvađali, onda je ovaj otišao u policiju i prijavio za to ubistvo, ali koliko je ljudi i uopšte osuđeno za akciju Oluja? Pred hrvatskim sudovima, pored Rajka Kričkovića, za Kijane, zato ne sve ubijene u Kijanima, nego za troje, on je dobio 10 godina. Prošle nedelje mu je potvrdio Vrhovni sud tu presudu, zato i kažem da je pravosnažno osuđen. Osuđen je još jedan Božo Bačelić za ubistvo jednog bračnog para dole u Prukljanu, to je u zaleđu Šibenika. I isto je osuđen, isti taj čovjek, za ubistvo jednog zarobljenog srpskog vojnika koji se predao. A on je dobio 7 godina. A taj Božo Bačelić je etnički Albanac koji je promijenio rođeno ime, ne znam, Ređo Đinđić prije rata ili neposredno pred rat u to prezime. Dakle, rekoh vam da je po Veritasovim podacima ta brojka će biti nešto veća. Ja se nadam da neće mnogo veća dok mi sve to popišemo i još dok pronađemo sve tragove. Ali ko će odgovarati za ubistvo oko 2000 ljudi? Odgovarala su dvojica. Još su mnogi bili procesuirani. Recimo, procesuirani su bili njih trojica, čak i neki njihov general za ubistvo 6 staraca u selu Grubori. Grubori su i najpoznatije mjesto stradanja. Nema ih tamo najviše žrtava, nego se to medijski tako pustila slika u svijet zato što su došle kamere Ujedinjenih nacija još dok su ta gorla tijela u vatri, pa su naišle kamere Ujedinjenih nacija jer su one išle na sastanak, pa kad su došle nema ljudi, ali su našli cijelo selo gori. Pa su oslobođeni. Oslobodio ih je te ubice, zna se ko je vodio te grupe. Kad su ih oslobodili, sudija koji je sudio rekao je u završnoj riječi: ovo što ste pobili ove starce, to je najveća mrlja na ovoj hrvatskoj vojsci. Ali vas oslobađam zato što nisam mogao utvrditi da ste vi baš povukli obarač ili nož. A kad se sudi Srbima, onda svejedno moga biti na 100 km daleko od mjesta gdje se događaj desio, oni su osuđivali Srbe. Evo, nemamo još mnogo vremena, mi ćemo nastaviti. Cijele nedelje ćemo govoriti o ovoj temi, o ovoj akciji Oluja, ali moram da vas pitam o deklaraciji o Oluji iz 2006. godine, gdje se navodi da je akcija preduzeta kako bi se povratio ustavno-pravni poredak Hrvatske, što je uneto i u udžbenike njihove. Kako je moguće da međunarodna zajednica nije reagovala na nešto ovako? Pa ja vam malo prije rekao da su dobili saglasnost od najjače sile na svijetu i da im je NATO. NATO-vi avioni su prvi porušili naše repetitore toga jutra kad je prije nek što je krenula akcija. Oni su nam porušili repetitore preko kojih je išla i komanda. Dakle, imali su saglasnost najjače sile svjetske i najjače države u svijetu. Tako su oni mogli da izvedu tu akciju. Mi smo sa tom akcijom Oluja, bili su optuženi pred Haškim tribunalom trojica hrvatskih generala. Bili su osuđeni u prvom stepenu, pa su u drugom stepenu oslobođeni na jedan čudan i dosad nerazjašnjen način, preglasavanjem, gdje je predsjednik suda, ujedno i predsjednik vijeća, ubjeđivao sudije koji su trebali da glasaju protiv poništavanja te osuđujuće presude. Sve se zna, ali je ostala. Oni su oslobođeni. Sve se zna, ali niko nije odgovarao. Da, još da kažem, da. Rekao, dvojica su osuđena pravosnažno, ovi su drugi oslobođeni i za Varivoda i za Gošić, sve je to bilo procesuirano, ali nema nikad, kad se sudi Hrvatima, nema dokaza. Nisu dovoljni ni ovi dokazi, ni kamere Ujedinjenih nacija, ni bilo šta. Da kažem, vidim da ima mnogo vremena. Ono što mene lično najviše pogodilo jeste što su Srbi prošle godine učestvovali u slavlju u Kninu te operacije Oluja. I to je, moram ga spomenuti, Boris Milošević, koji je potpredsjednik hrvatske vlade, došao na srpskoj kvoti, koji sad tamo su... I kako su onda opravdali svoje učešće na proslavi?
Milošević je opet čudan svat. Njegov otac je učestvovao u hrvatskoj vojsci, iako Srbin. Čovjek je živio je na hrvatskoj strani, a baku su mu ubili. Dakle, ovi koji su ostali, bar tako su oni tumačili, idu da je prošlo dovoljno godina da se ide ka pomirenju. Međutim, Hrvati su to potpuno drugačije protumačili. Samo im je falilo učestvovanje Srba na proslavi Oluje da bi potvrdili njihov zvanični narativ. To je ovo o čemu pričate, da je izvršena agresija na njih od strane Srbije i Srba domaćih i da su imali pravo da se brane i da povrate taj teritorij ustavno-pravni poredak Hrvatske. I da kažem, evo, još ova rečenica. Pitali su prije neki dan predsjednika vlade da li će i ove godine učestvovati Srbi na proslavi Oluje. On je onako cinično, dosta ponižavajuće rekao: prošle godine smo konzumirali njihovo učešće, ove godine nije ni bitno konzumirati. Upotrebio je riječ kao da su išli na pečenu janjetinu, a ne... I o tome govorit ćemo još ovih dana o Oluji. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i što ste nam pojasnili malo više o Oluji i ovoj akciji. Naravno o tome ko je snosi odgovornost, a ko ne što se tiče ove akcije. Hvala vam, vidjet ćemo se ponovo.